Tolong minta maaf, Anda memasuki kawasan wajib busana muslim. Ya, di pintu gerbang sudah ditulis. Ya, minta maaf jadi. Ya, minta maaf. Di pintu gerbang sudah ditulis. Anda memasuki kawasan wajib busana muslim. Yang ketat-ketat tak boleh masuk. Ya. Apa dia ketat? Lalu apa tu? Anak diterima. Karena hanya tanah pintu taman surga. Tanah pintu taman neraka. Ya, pintu taman surga. Betul itu cabang materapi. Ya, minta maaf. Anda memasuki kawasan wajib busana muslim. Ya, ya, ya. Oh, benar. Ya, pakai itu ya. Beda bagus. Ya, mahal kajunya awak. Ya, coba. Ya, minta maaf. Anda memasuki kawasan wajib busana muslim. Ya, di pintu gerbang sudah ditulis. Nah, tolong dibaca. Naman iba di bandingin ko na kami sa mana? Bye. Mau kita mau tahu no? Mana dia? Hah? Saya bapak mau tahu no? Mana pak? Orang itu gerbang mau. Minta maaf, Anda memasuki kawasan wajib busana muslim. Yang ketat-ketat tak boleh masuk. Ya, minta maaf, Anda memasuki kawasan wajib busana muslim. Ya, tolong dibaca di pintu gerbang. Đây cái gì?
Dah kita kasih tahu lagi. Jalan kat atas lipat. Thank you.
Kan.